Fatalo fatu le fia fil tato e kalesia yo tau. Ma lo se fo manuia after you te mone ava no tato mafuta tato cell groups pe ona yai. Ya o te fatalo fatu fo ia ila to o yo lo fa na ma u mal tato mafutanga. Ya o cell group ne o tau ya e tato cell group fatasi mai ai pe a fa e ma mai. We like to welcome everybody to the church in Otahu, and especially those that are listening and watching us from wherever you are around the world. Welcome to our cell groups on Wednesday evenings. Ya, whamaloa tu i tato ekalesia. Ya, ona pau ni te imu tato o iai, wa le mwhai ona tato mafuta. Ya, le mwhai ona tau fia lupo le atu o lo whamai ni platform. The At the comfort of your own home, this word of God is coming to you from the heart of God. Tonight, I wanna share about the blessings of the government promises. This is one of the things that had really impacted my life. Looking at and understanding what the promises of the government had brought to us, and we need to understand that this is because the Lord wants to have a relationship with His people Israel, and it's not just for the Israelites; it is also for all the Gentiles, and especially those that are willing to receive Him as their personal Savior. O polo misi e mai le afiong pa ele atua e tu tomo le whengainga na whai ele atua ma apera amo ai ono o leo o ma whai o no o mai wha manu ianga ia apera amo ia tatou tangata no ese o le mea leo te fia tuwha tu ele afia whiri nei o te loa wha manu ia ilo loto au te fia apena no wha apena atu le afia whiri o loo ia i tu tomo le afiong pa ele atua ia polo misi i o le whengainga Abrahamic covenant, which is that covenant was specifically designed for the people of Israel. But under the new covenant, we are included. We are also included in the old covenant because of the blessing that came to Abraham. And of course, the Lord told Abraham, through him, all the world will be blessed through Abraham. And so therefore, that same blessings that went to the people of Israel is also for us, the Gentiles. So, see, God's plan is to bless us. Yes, but I also want you to understand there are more blessings in the Word of God, and because of the covenant that the Lord had given to His people Israel, we are also included as Gentiles. So God's part and God's responsibility is to bring the blessing to us. Mana ole atua ia manguia kako. Ole part na le atua play ia o mali manuia tato. A ole part kako e kako play. Ole kako ko fo i le atua. Ole a ola na fai ale part le atua ia fai le part na ole makwali lay stipulations of the government. You see, the purpose of the covenant was that God will remain faithful to His promises and to do His part. And for the people like us, we are being commanded to be faithful to our part of the covenant. Hallelujah, Lord. So, ole mata o fie ole atua. Si ole atua le tatu te ona iai. E leo se apua po nele, e mamao le mele no foai. Ai mamao le mele ko ki o ngofoa. E leo se apua po nele vapea, e kau ki kau mo fai kau ki o le mele o le atua e sau e fio mai o ia le levo le e kapo. Ole whamatalanga la tusi pa ia, ole atua lea, e manao i se mafutanga po se fai ia matato. Our God is a relational God. He's not a God that is far too remote somewhere. He is the God that wants to relate to us. He wants to have a fellowship with us. He wants to talk to us and we talk to Him. He's a personal God.
He's the God of nations. He's also the God of individuals. Hallelujah, Lord. So let me talk about the part of the governing. Hallelujah, Lord. And I want to start with us people. Afonga to no me to se fu fa ku lua le to le vai ngala le ta to ka ko part le play. Ele fe nginga le amale tu. This is our part. This is human part. Deuteronomy chapter 30 verse 2 to 3. Ma e te fa mai le li lo tua. O e mau fa nau. Mo lo roto ato. Mo lo nganga ato. Ma e fa longo no si fonga ile I mea umara. O te whaia toi ati oi nasu nei. Whawhonga tau le le part la ka ko. Our part is you and your children return to the Lord. Whawhonga mai, o le part la ka ko whai o oe malau whanau. E le ngā o oe malau whanau. Tā tau toi fo I le li. Whawhonga la o tau o le mene ta o le whiongpai le atua. Mai tātou toe fo I mai ele ke fo I mai fo ele ngā lo saua ngā oe ele ngā le a mai o lo whangofa mai e sau malo loko a koa malo malosi a koa malo manatu ato. So we don't, because I tell you there are so many people who go to church just for the sake of going to church, but they are not related to God. They do not have any relationship with the Lord. But you see, I want to explore the word return a little bit so you could understand what the Bible means by returning to the Lord. Return, it means to restore. Return means to refresh. Return means to repair. Our lesson translation may obey his voice. Return to the Lord is restoring the relationship with God. Return to the Lord means refresh le maftanga maleatu. Return to the Lord means to repair whatever was damaging, whatever was wrong, whatever is not right, whatever has been destroyed. Let's see now, my repair means to obey the voice of God. See, when the Lord says, you and your children return, this is what it means. It means you and your children restore what has been damaged. Restore the relationship with God. Restore anything that was damaged. Refresh, it means whatever is not fresh, we need to refresh our relationship with the Lord. We need to repair. We need to repair whatever is damaged. Hallelujah, Lord. We also need to obey the voice. So return means to obey the voice of the Lord. See, many we need to understand. We need to understand that sin drives us away. So when the Bible says return, it means we are far away from God. So when the Bible says refresh, it means that our relationship is no longer fresh with the Lord. And when the Bible says repair, when the word says return means repair, it means that we need to come back and repair whatever is not right, whatever is being damaged. When the Bible says return, it means that we no longer listen to the voice of the Lord. So when the Bible says return, it means that we need to give ears to the voice of the Lord. We need to draw our attention to God when He speaks. Amen. Because I tell you, sin will drive us away from God. Fai ia mapuni le vao o tau mrongo tau tua. Wa o tau masara foi wa alwai o na fonga ya tau tau. O ile fa fonga mai e. Fonga la tau le mele tupu ia. Mena na len fa mai le tua koe return mai. Wala malava matara tu spai fa mai. O a o kou masala. O a pupungi hai fa fonga le tua matato. A pupungi na fonga le tua matato. It means that we are no longer in fellowship with the Lord. We are now being separated because of our sins.
E lua la upo ke mga e whamatala atu le whiawhina ina e mala malama i le mele le fatu le atua ma le wingo ma le wingo le whetalenga le atua e koe return mai o le upu mua le upu leka o le akuan. Now akuan means sin brings trouble. Akuan means sin brings sorrow. Akuan means sin brings emptiness to our hearts and to our lives. Akuan means sin brings pain. When sin is associated with all of the above, it brings the idea of akuan. It means ole aga sala e alai o ngao o mai whawhikau ni a kako. Ole aga sala e alai ngao o mai i whangoa i a kako. Ole aga sala le mafuai o ngā la munga kako le ngao i. Wale toi la ngona se mea. Ole aga sala le ngao o mai kero mea ki ngā. Ole aga sala lea ao o ngā whiso o kai lea ngā sala ma mea le anga umai e peno o tāua wa mafue ngau o mai whawhika uni o noa le anga sala al tamat whawhonga mai o lo o sau waile na mona lea ma le manatu lea hallelujah lo o le anga sala e mafu ai mea le anga so akuan brings trouble, sorrow, emptiness and pain. Hallelujah lo o le pulona lua e relating le anga sala. The second word that is related to sin is the word hata. Now, I don't know what to upuia because it will explain what sin means. Hallelujah. Now, the word hata means missing the mark. Hallelujah. Hata means missing the mark, which means that the mark is Jesus Christ. We need to direct our focus. We need to go straight to Jesus Christ. But the word hata means that we are not going to Jesus Christ, but we are deviating away from Him. Hallelujah. See, here's what hata means. It means deviation away from the truth. Hallelujah. But the word hata means that you're not going to Jesus Christ. That you are going off the truth. So you can go to church, you can go, some people go to churches that do not teach and preach the truth. Hallelujah. And you might say, well, I'm not sinning because I'm not stealing and I'm not thieving and I'm not doing any of those things. But the trouble is that you're going off the track. You are actually deviating away from the truth. Hallelujah. Hata means when God is not the center of your worship. Hata means that you are worshiping, but Jesus Christ is not the center. Hallelujah. You could worship, but you're not worshiping God. Hallelujah. Hata means being nominal. Hallelujah. It means that you go to church, but you have nothing to do with God. Hallelujah. Hata means carnality. It means that you're not heading to Jesus. It means you're going off. Hallelujah. O pulaya. O lo whamatala, e le ngā le whai o le mese se kau o le hangasana. E le hai. O lo le kakalo, o lo le alo whamongi wale, upu le tau le whiawha mai, ia e fwoi mai, ma lo loto atoa. O le kera lava, ka e ho le loko. Ai ku whale le loto. Ke le a tangata e anu le loto, ai le eise so o tanga o le loto ma le atua. Yo, o tele vota te no fo lotu ale ma fo mo kai kanoa, a kano mo me fa kingo. Hallelujah. O pulaia e fa matala, e le no le fa yo le mese se ta o le amasa. A fa wa ele to te tonu le memoni. A fa wa e se ma le memoni. Hallelujah. A fa ye te lo to te no ile tu. A fa ye le o to e avea o ia ma le senta po le onga tu tonu la ta po ina. O le mena ta o le hata. Hallelujah. O lo fa matala tu se pa ia le mena, elenga al fa so ka anga mal muli lua ta o sa sa. Hallelujah. It is also going off the track. It is also not believing in the truth. I may say foi la ta ta foi
ele ka ko mo fa malolo ele ka ko mo deliverance hallelujah ala mo kilo ya me yo lo ta mo to mo la fiong pa ila to that means you do not believe the work of the Holy Spirit o si tanga ta ho ele pe a fa ngal we ngal ngam po ele ka ko mo ya ba fa mo la to that means you do not believe the full and the whole Bible hallelujah o me la yo lo fa me tala la fiong pa ila to o le mafu anga na le no fai mai le tu a tato fai le kako pa o ma play no le pa ta le tu e si ele mo fai no tato fi o ile lo langi mo pule tanga te le na be fai I expect o ele a ko sa mai mo ia ya o ala ko ia lo fa ke so se na ala fa la vela o ko mo le kamane le na fai le tu ma lo no e ia le pa ta ka play o le pa ta ka play fo i mai le tu al patla le pueva o se sa alo mo ia yawe e va fora o e tono la fiong pa ele tua. This is the part of God. This is God's responsibility in the government with his people. Hallelujah. Te no me tosi fu pa no me to la ka kila yai hallelujah. O le va ngala le tu e fai mo le parte kako o kako fo ile ko o e malo fa o ma fai lone o parte la le ko mo tato fa fo la fa ko to ia lua e po to fa mo le o le te no me to fu ona fa ele le ilo tua ron ta fiama ma to ma lo fa tu ya te oi mo to fa po to mai ya te oi ai no uma la fa ta pe nai fa ta pe nai oi le ilo tua amen fa fo la to o le memo mua la valeta o le fai ko tolu e Deuteronomy 12 Deuteronomy 30 verse 3 restore your fortunes. So when we return to the Lord, this is what God will do. He will restore your fortunes. O le wingo le ngā mea e koe whale leie lea tua ia mea ua whapea nauna o nā me sea o le oloa mar kamara ina e koe restore lea ku a kongu le whapea ngā ia haini mea whale ngā mea o le fortunes wa whapea ngi o whamau yang whale ngā e le hei whamau moni e le hei whamau moni a kala mua le whiung pa ia lea tua le restore your fortunes. It means that the material things together with the blessing of the Spirit, hallelujah, whamau yang lea ale tua ile ngana o mea ngā leka o le restore. When the Lord talks about the restoration of your fortune, it is also talking about your spiritual blessings as well as your physical blessings. Hallelujah, Lord. Fai upo lima. Fao ina mai fo ya te oe le li longo tua i le nue fai mou tama fai fo ia mou ma te anga i fo ia te oe fa to te reina oe e siri atu. Amen. He will return you to the land that belongs to your ancestors. Then this is what the promise for you. The Lord God will return the land that belongs to your ancestors. Well, there is no land. I cannot see any land. Well, here's what it means. It means that the Lord will return to you whatever your parents and your ancestors possess. Hallelujah, Lord. It is talking about the physical blessing of God. Hallelujah, Lord. He will even make you even more prosperous. If I pay now to if I tell you le tu le olo tu lo lima le tama ainda ya te oe ai upe ono e persa mina fo e le lo tu o lo loto ma loto la fa na ia lo fa tu le lo tu o ma lo loto ato e ma Yesu ile ko le loko mo lo nganga ato ie ola e ma Yesu ile ko lo loko e te alofa ile tu va fa la to when the Lord change your heart. This heart on your heart will begin to love the Lord, and here's what the Lord says: I will come and I will bless you. Hallelujah, Lord. The Lord will then make you successful in everything you do. Amen. So I say, man, you lima if I'm weird.
O le part langa le apua pe a whai ka ko part, our part is to return to him. Hallelujah, Lord. O le tato part le pe mai la fiong pe return to him means restore, refresh, repair. Le kako mafutanga male atua, obey no ma lo na sifu fonga. Obey his voice, hallelujah, Lord. Le kalesia, o te vai atu a whai lau part then you will expect God to come and bless you. Or you individually, all of us, we shall restore, refresh, and repair our relationship with the Lord. Whatever went wrong, whatever is not right, we need to put that right. Hallelujah, Lord. Who prophesy blessings, which is absolutely wonderful. Thank God for the blessing and thank God for the words of blessings. Expecta kama kai ma ngai fa no longo le mai lo fa pe fa mo wi ole ko ale la vela ngai ke fa yan me ngai ke lo ko ya ava fa mo ole kama den ana na kama den le e le parte kama kai fa e vole parte le ko fa ole parte la ka ko e ka ko li pe ka ko ma fa ma le tu ale parte le ko fa mai ngai ke fa ma wi ya ke oi me uma ka e ke lo ma lo e ma wi o lo pisisi ka mo fa ya ma wi Hallelujah, Lord. O so se make come for you e manguia. La lama make come for you e manguia. Asia. Anga foi le ko foi parte le ko pe a foi parte ka ko. Yo ele no foi ka ko le la sala so le expect le ko so fa manguia ka ko. Ele no foi o ma fa so la ko. E so fa manguia. Ele no foi para o fa so la ko. Expect le ko fa manguia. Ele no foi mu le lumba foi ka ma expect le ko fa manguia ka ko. So le se vai fa le. Ele fa pe ma foi ngol. Yo e ele pata o e fai, o le pata o le piam ko e fai le, mo ko e refresh, hallelujah. Yo ale pata le ko so fa mo mika ko. Te no me to suma to fa fonga la ko. Ele nga le pam le fa fonga ko le la specific mo le fa mo yanga le ko pe aka ko e fo ile. Te no me to fa ko fu no fu viva ia. E dai lava se la te tu sa mo le tua. Yesu buna. Ro te ti ele lami. E fai mau so soani. Ke te foi I ao le langi I lona mamanu. O le mea te no fai o le atua alea e whakavau. O ilano foi ao e whakavau. E turia foi a ia I o ruma e o waita mai. Yes. A ki te tarai mai foi. I whaumatia I rātou. E no foi sana eno tō tasi ma le whine mu. O le vai puna o ia kopo. Ia I lea mu o saito ma waina. Lona langi foi te tō ifo au sau. Israel rua, amu ia oe. Yeah. Oe se nuke tusama oe. Hallelujah. O le nuko whaoraina e li. Hallelujah. O le tata so swani ate oe. Oi sole. O ia foi o le peru e mamaru ai oe. Oh ia. Whaata bibi ati ate oe, ita mai ate oe. Le so ia foi ala tō ia e maugona. E wa whafonga la o kou le kele o mangu ia ia whai le atua. O le mena neo whai atua, e ei le pāta kanaka I lalo le covenant, wha mole mole. E le nga o le akua e whai langa pāta. Ana na covenant, e ei le pāta le akua e whai le pāta kanaka e whai. O le pāta la ka, kou le whai mele whiong pai le atua, we need to restore, refresh, repair, and obey his voice. A le pāta le akua, le ala lau kama o ko mai wha mole mole le ia e whafonga mai. O le sile maenga, momua. He rides across the heavens to help you. So here's what it means. Within a blink of an eye, for example, that God is God can travel from one end of the world and see, if you're on the other side of the world, he rides across. So he rides across in order to help you. So let's assume you're in Samoa and God is way on the other side of the world. But when trouble hits you, he will come so fast from one side of the other side of the world in order to reach you to help you. He rides across the heavens to help you. Amen. But right now, I find that make no mistake that the Lord will come so fast, just like a blinking of it.
O isi nga kua ma make le feola. O isi kua ma ka I lima o kamaka. Ya mali fa ya ele amatar ka ko ma. O le mo ke kala mo I Samoa. Ma ko kala mo fo ngile fia I mo o ku o Samoa. O ke loko. E o aku kala le Samoa. E o fo biso mali. E o mai Tahiti e kofu ale a ina e la ko fa ku sa ifo ya. E o aku I loro ko ma o isi ka ifo mo ala po hoi. Yo isi ka kai foi la pu foi fa pege la ai o aku ma miso ngale Samoa fa mai o ke o Samoa ele ai mangi fa aku sa fa pe ngai foi ka Samoa ava fa la auto e como se fu valu ku sa ai foi esa e ka mu ka le Samoa e como se fu valu ku yo ma ka o ke lo a aku ma ele I fa aku sa a aku ko ka Samoa e ke u la ko loko ke u loko I am to find channels of John Williams, Dr. Reverend Murray. Some of the pastors and reverends who established Malua Theological College. Another book was written called Samoa Mo Samoa. Olo ye fa mo mo o tua ye saka poi ka Samoa. Pa fo fonga la ko le mea fa ye ka Samoa. Nga au mai al kala le. Ningi fa kasi maleanga mu. Ia ma producer le ma fa mai no isi ka ale ai le maleanga mu ele ma manu se kala le. Ma mai ale mu ele ma manu kala le fa fonga le mai. A fa fo Samoa fa fonga. Ele no fa tia toi ele ma manu se kala le se ko wa mu. Okay le tu mo le mu Samoa ele ma manu se kala le. Pa mo mo e ma manu kala le il fa unga le ngana pa yo le tu. Yo ala foi nga ngai ko wa kumu na ka wa kumu o ngor kala le ye Yesu Kristo yo le mala foi ka na mai yo kala le ngi fa kasi male ngi fa kasi yer kala le male ngo ya le la ka ko vai e o le lo mo fai no lo langa mo fa sa ko yo ka ki me fa yo o ngai po a ka ku fa man ku mo kala sa yo e ma ka ki me fa o si fai fa e o ngai po ako ala mo kala sa o le mafo anga le no fai atu o le ala fai ngatana o le fai mai ele ko fo I mai I le ku ma ka ko loko me na le fai mai le tu fai ma ala fo mai le fo mai ele va pe na lo va pe so wa ma le loko e no ya le fo mai le ku ya le ma vai fo mai fa sa ai ke le fo mai le ku o le me ka le fo le ku o lo wo ko restore le ma fa na le tu o le fo le tu lo wo ko refresh le ma fa na ko ma mau o le foi mai le ko mi se ko repair me o le ama o le foi le ko o lo fa lo le ne o le atu yo hallelujah a fa mala o to o le me le foi le atu but mai a kupu se me ye ke o he will come right across what in fact o puai o pu le ka fa makala le kanaka. But I tell you, whatever happens to you, the Lord Jesus is right here. But o le ka fa makala e mo se na ku sia le ku se to tena no le winga le atua so se me kupu kamaka le kari o le atua ma le fino le atua o e vambe no o pe so ala mo mo le ele ama se chupa ko le kupu se me ta kupu o me ka ka isha ale no ai wa fonga mai a kupu se me ye ke o e mo o tanga te fa ora ina pe e mo ma ka o pe so ngia me ngai fa mai tala tu spo ia ele beta pu na fa mai ele ai se atua e tu sa ma le tato tua. Hallelujah, Lord. No matter where you are, and if you are in pain, hallelujah, the help comes to you so fast. It's even faster than the blink of an eye. Hallelujah, Lord. He rides across to help you. Number 2, eternal God is your refuge. Hallelujah, Lord. O te vai atu oe a vea a whapea o oe se tangata koe fwoi mai ma koe le lei ma koe whale lei ma whakanga ma le atua mga koe fwoi mai le whawha mai o le akua o lou la fitanga a kako la lafi le akua e le aia ma se mea pai mai la kako a whai fwoi pai ma se mea ia te oe ia e no le mea nei so se tangata e pui pui e le atua your safety is guaranteed. Hallelujah mai o longa everlasting arms are under you fa fonga mai le kalesia ba mai tanga tus pa ia
ona ao e whaababau, o lo I lalo oe, o lo no winga oe te tia lunga ona ao le a vea oe. A mese ala kai mi whengu kāne o lama, wa e whapea oe, wa e whapea oe wa e savani lalo a o lea ngale, o lea lo whamaile atua e ki oe. A whangar kāne o mai, his everlasting arms are under you. You may experience pain, but the Lord's arms are under you. You may be going through challenges, but the Lord's arms are under you. Hallelujah, Lord. You may be going through whatever you're going through, but the Lord's arms are under you. Hallelujah. Make no mistake that when the Lord promised that my hands are under you, it means exactly that. Hallelujah, Lord. I told you, there's a lot Ia whawhitaia le li I le aso ma le aso. O whae a venga ia te tātou. O le atua, o lo tātou o le tangai. Te koe whai kauma ia. Ia whawhitaia le li I le aso ma le aso. O whae a venga ia te tātou. O le atua, o lo tātou o le tangai. E kaule mongingo le lele fa Samoa, fa fomala ko fa palani fa mai. Each day he carries us in his arms. Ela fa mai. Salamo sumalo fa sumale fa mai. Il fa palani fa mai. Each day means every day. The Lord's arms carries us. Mai also uma. Ave ina I tato I ona ao. Hallelujah. Ya, o mea na tutupu ia tato. Ka ke fa pe ai o kia I o ele. You know, and rightly so. We experience pain. We experience challenges. We experience troubles and struggles and whatnot. Hallelujah, Lord. But I tell you, I will believe the promise of the Word of God. When the Bible says each day, every day, the Lord is carrying us in His arms, then it means exactly that's what the Lord is doing to us every day. And me voy a leer otra vez le galesia por le ale ki mama ke ui ai. Por le ale me feinga ta na tu puya te oi. Por le ale manu anua, le ale la mona na oi ai. Pe folinga mai wa abandon oi le tu. O te vai ati ati oi upula ku spai fa mai waso uma. O lo ave oi ona. Amen. Hallelujah, Lord. Praise the mighty name of Jesus. E makaukia me le fai le tu e tatou. Hallelujah, Lord. All you have to do is just come back to the Lord. Bring your children to the Lord. All of us go back to the Lord. Return to the Lord. But He drives out the enemy before you. But may you shout on the tuli on the fili yoma. Hallelujah. And if you go to Yoruba, if I'm a maka oil to I tuli there to a fili. But from what told you, a sort of tosum fafa, kusum fa. A wā tu ese no ese yo ruma. Mau whanau tere lo rau le ele. I remna fosi tangata I lo whanua. Ia e au whatonu tausanga. Yes. Ina ia I lo ai oi ruma o le li I lo tua. Amen. A whonga tole me whai le tua. But my kanale from le tua, all you have to do is do your part. And here's my part. I will drive away the enemies before you. Hallelujah. And then and I will also enlarge your territory. When the Bible says enlarging your territory, it is talking about the sphere where you operate from. It is talking about the area and the piece of land that belongs to you. Hallelujah. If you do your part, then if we do my part, hallelujah, if we do our part, then the Lord will drive the nations before us. And also the Lord will enlarge our borders. When the Lord promised that He would enlarge the borders, it means that now you will have a massive area of influence. It means that God now is putting you in a place, in a huge place, where your impact and your influence is somewhat so amazing. Hallelujah. See, this is more blessing for us. Hallelujah. No foi Israel to tasi marfile mu. O le vai puno ya kopo. Ye fo le nugo saito mo waina. Lona lang fo ye toi fo sa. Ya wa fo na to le si me ma na ya. If we do our part, here's what the Lord will do.
Israel, also you will live in the security in the land of grain and new wine. Let me explain to you the impact of COVID-19. We are now experiencing economical changes, and there will be a lot of challenges in the next few months coming, and we have no idea. Very soon we are going to experience more lack in the land because of what's happening. When the Lord is in control, when you return to the Lord and your children returning to the Lord, I tell you, there is no circumstance, hallelujah, Lord, that is going to stop the Lord from doing whatever His promises that He will deliver. COVID-19 o te vayati ate oe e final ka opa e makua I tifai ele atua mea umale kupule o langa nei in order ina ia whato nuu langa polomisi le langa ilio se kangaka le atua tala pelo ai e wha maopi ale atua e mea nei taua I po langa mea kupu le mea taua le mana o ile atua le kale si o tau. Let's return to the Lord. Let's repair what was damaging, hallelujah, Lord. Let's go back and refix the things that went wrong, hallelujah, Lord. Let's begin to hear the voice of the Lord, hallelujah, Lord. The land of grain, there will also be an abundance of new wine. Wine in the Bible always talks about happiness. Always talks about festivities, hallelujah, Lord. When the Bible talks about the new wine, the Bible is talking about the joy and the happiness that will bring when people return to the Lord, hallelujah, Lord. And the heavens will drop dew on them, meaning that your life will be so fruitful that when we return to the Lord, not only that you become so fruitful, your children will also be fruitful, hallelujah, Lord. They go to work, they become very productive, hallelujah, Lord. You know, God will bless the work of their hands, hallelujah. All because now you return to the Lord and I return to the Lord. Apa ule ole langi ya to ai malo ba inga ka kiel me kupu ya ke oi langa apolo misi lo le ko ele se tanga te fa peta la pele o ia na te fa tomu hallelujah te no me lo so mo le ba fa pu mo so mo le fa la te to tilo ni nai fa upu langa ka fa makala ko ile me le ai le loto le tua pe a fa ile pa to oi mau io na fa ile o va e le tua ia afai foi te mo tua fa longo si fongo le di lo tua ma mai afai te mo kwa fa longo ya ana fai polo ina uma lango ma e ana fai polo ina uma lango ile so nei ya si na le oe le lo tua ina uma lango le yes e mo foi oe nei me uma le ma yes yo lava ya te oe yes foi te fa longo si fongo le di lo hallelujah lo e ma mi oe le ai Mai manuia ai ai oi fanua manuia oi la fanau fu lo ele manuia fu lo ele pa fanau a manu vai fa o mau chama o povi yes o la fuma manuia la wacho a toma me pa vai fanau a toma me ai manuia foi oi pa esau manuia foi oi pa manuia le tu ina mai foi ali o e itsa ya te oi Oe na mai ya te oe. E ke ma lo yo fi. Sia yo lima. Yo e. La kasi o mai ya te oe. Kasi la le mai ya. Na fitu. A so la so ka pe a so solo. E pura ni manguia oe. E manguia oe. O me ma la ta mo yo. Manguia me ta mo yo lima. Manguia fo ya te oe ya nu. Manguia oe ku mo to mai ri lo tu ya. A fo la oe kala na tu spaia. To te la o le simple yo me ka ko e fai. Le kala si o to all we need to do is we need to restore our relationship with the Lord. Hallelujah. Ako mo gifapea mai yo le sekia ya molile a te vai te to le si su ka ko we lilo si fanga le tu la ilo le le tu le tu langa la ye le mafutanga ta to la mafukana ma ia la ilo le tu o me ala manga ole ko refresh mo ko repair hallelujah o me mo fa la ina la ilo le tu mo ka ko le fa longo lo si fu fonga
When we do our part, the Lord will unleash the blessing. That really belongs to you. Maiwe, ele yesi tangata amio tom. Makala kavi kamai ngola mo like le mo kua. O kele va ai tangata amio tom. O asila wala. Po langa fa ngau fi a. Afonga mai mafuana talana tavita. If we return to the Lord, return when we find. Hallelujah. Return when we find. Or find another part of it. No, for your tomorrow is secure. Your life will be amazing, and God will be with you, and all you experience is amazingness. In spite and despite of the struggles and the pain of this fallen world we are living in, God will come through and He will rescue you. He will come right across. He writes in the heavens in order to bring help to you. Hallelujah. I will encourage you to be strong in the Lord. I will encourage you right at this time to make a return back to the Lord. If you are far away from the Lord, go back to Him. Return to Him. If whatever you are doing right now that is not pleasing to God, stop what you're doing, go back to Him and say, Lord, I am so sorry for the way I live my life. But today I want to hand over my life to you. So you take control of my life, because I need your blessing. And when the blessings of the Lord come upon your life, what an meeting tomorrow you will have. Awe fu isi tangata na e te mata mai i le ni aso o le ngā lawa ki mamau me atua ngai whai loko a pe alawa i ngā a pe alawa i ngā me ki whai. Why don't you come back to the Lord? I tell you, when you die without the Lord, you will go straight to hell. But if you made a return to the Lord, no matter what you did yesterday, the Lord God will forgive you, and He will begin to pour you all the blessing that I've just listed here for you. He writes across to help, to give you help. Your eternal God will be your refuge, hallelujah, Lord. His everlasting arms will carry you everywhere you will be. He drives out the enemy and He will enlarge your territory, hallelujah, Lord. The Lord will bring new wine to your life. The Lord will drop the dews of heaven upon your life. Amen. And before you know it, blessing, prosperity, and abundance will come to you. Amalosi le kale si o tu mauli atua. O tatu tu livai. Tatu tu fo ile atua. Tatu tu fo ile atua. Le ai se me le ko sa lila no langi. O le ko fa longo I me yo ku mai ele se me le ko ku pu lila no langi. Pa mo le o sa o pa mo le me sa o tatu na o Yesu Kristo. Yo to fa malosi. Yo o to mo te tele. Yo to tu mauli atua. God bless you. We love you and bless you. In the name of Jesus. Amen and amen.